Khulumbakhya joto takhukte bukhuksong tai lamsogo ani o channelo Fadi jengtini nalenai Society for Entrepreneurship Development short form ka SOFET ni hoite kaisa ketal job notification faimani Fadi nalen obongka bongni website norok or thangai nainemu chunga hanke type khedi sofet.in aboni pore kaisa jaga notification ni tongo ja click khadi aboni pore recruitment thangai click khadi aboni pore o page opening nai o jaga norok nugumano recruitment notification number angkha 10/2021-22 o jaga cheng click khainai pura notification nainani bagai naidi takhukte bukhuk song obongkha pura notification o jaga tongo phadi cheng nalena applications are invited from the eligible candidates permanently residing in Tripura for the post mentioned below for placing in the camper project under the Tripura Forest Department with all Tripura service liabilities. Takukte bukhuk song obongkha kaisa camper project ni hoite nongno najangnai under Tripura Forest Department. Obongkha post ni bumung pulano tongo data analyst cum field assistant oboni bagai total vacancy ka 16 or ni bisingo UR ni tongo 8 ST ni bagai tongo 5 aboni pore SC ni bagai tongo 3 oboni bagai qualification nangnai graduate from recognized university aboni pore diploma in computer application from recognized university high institution proficiency in handling MS Office Tele software and database entry takukte bukuksong obongkha essential qualification nangnai tai experience nangnai 4 years experience in the field of data analysis and assistance in a reported project obongkha experience te oboni bagai nongno monthly gross contract pay rejangnai 24,213 te oboni bagai age limiting kha 21 nisimi 40 years jora aboni pore tongo second post ni bumongkha publicity manager cum data analyst oboni bagai total vacancy inka 2 or ni bisingo UR bagai tongo 1 tai ST bagai tongo 1 oboni bagai qualification nangnai graduate from recognized university aboni pore diploma in computer application from recognized university high institution oboni bagibo experience nangnai 4-year experience in advertisement campaigns in reported projects including campaigns for social media oboni bagibo no salary jangnai 24,213 k age limit same no 21 is 40 years jora oboni kaisa terms and condition tongo naidi the selected candidates would be appointed on purely contract basis for a term of 11 months and may be extended on performance and requirement. Takukte bukuksong obongka purely contract basis job 11 months in bagai. Abon pore hoite ba omo extend paning mano noni performance ni upore. Abon pore nadi the selected shall be made as per the reservation rules high policy of the state government. The selected candidate should come under an agreement as per the norms with the SOFET. Takukte bukuksong norok selected ingmani pore bongni kaisa agreement tongo as per the norms with the SOFET. The candidate shall be selected through written examination or interview on purely merit basis and the date of such test hake interview shall be informed on due course. Takukte bukuksong omo hoite written examination ni ngifan mano hake ba interview from direct no nai mano obo purely merit basis nai tai interview ni bagi nongno borok shahor jangnai application shall be received at the office of the member secretary SOFET ITI route Indranagar Agartala 799006 up to 5:30 pm the last date inka 22 October 2021 norok application khaneni bagai the application received by a post beyond the cutoff date shall be rejected. The common application form may be downloaded from the website. Takukte bukuksong norto nugimano obongka application form o je notification ang description box ori wano
norok direct no download khai print out nai manai print out nai man pore amo fill up khai boni o address o thangai submit khai di last date ka 22nd October 2021 फाइदी एप्लीकेशन किसा नालेना ओ जगह नोनी पासपोर्ट साइज फोटो थेबादी ताई अब ब्लैंक तोनी दी नरक ओ जगह कुनो तासैदी ओ जगह नरक ब पोस्ट नि बागे एप्लाई खाने अमरदी ताई आइटम नंबर माने आइटम नंबर अंखा अमो आइटम नंबर 1 2 तंगो अबन बागे हिंके आइटम नंबर 1 मंग नाइ अबन बागे हिंके 2 नाइ अबनि परे निनि बुं मासे नाइ कैपिटल लेटर बाय अबन परे निनि फादर साइके हस्बैंड नि मुं निनि परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस मारनाय नोंनि सोशल कैटेगरी मारनाय जे जगह एसटी हिंगा एसटी ओ क्लिक खाइदी एससी का एससी क्लिक खाइदी यूआर हिंगा यूआर क्लिक खाइदी अबनि परे कांटेक्ट नंबर मारनाय निनि ईमेल आईडी नोंनि डेट ऑफ बर्थ मारनाय ताई एज एज ऑन 8 अक्टोबर 2021 काउंट खायै पूरा नोंनि ईयर ओ जगह मेंशन खाइदी बसक ईयर अंखा बसक मान अंखा बसक डेज अंखा टोटल काउंट खाय ओ जगह मारनाय अबन परनोनि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मारनाय और तो सिजाक तंगो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स अबन परे बोर्ड यूनिवर्सिटी ईयर ऑफ पासिंग सीजीपी हाई के परसेंटेज ताई अबनि परे इंखा प्रीवियस एक्सपीरियंस ओ जगह तामोनोनि डेजिग्नेशन तंगमनि बसक सिम बसक जरा बसक टोटल एक्सपीरियंस ओ मेंशन खाइदी ताई बक कंपनी नरक नि एक्सपीरियंस तंग बा बोर्ड डिपार्टमेंट नि होते अब मेंशन खाइना नाय अबन परनि फुल सिग्नेचर रेडी ताई प्लेस डेट मारनाय ते लॉगी और डॉक्यूमेंट्स मारनाय तंगो पीआरटीसी आधार कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन डीसीए अबन पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अबन पर नरक अब फिल मा खाइनाय ओ जगह नंगनि ताकेशा पासपोर्ट साइज फोटो माथे बनाय अमो ब्लैंक तने दी अब कोनो ताखाय दी अब मन ऑफिस होते न फिल अप खाइजंनाय ताइसा जगह नि ब पोस्ट नि मुंग मारनाय आइटम नंबर नि मुंग मासेनाय कैपिटल लेटर बाय अबनि पर नि फादर हायकेनि हस्बैंड नि मुंग अबनि पर नि ओ जगह फुल सिग्नेचर मारनाय अब ब्लैंक तने दी बन होते न फिल अप नाय ताखुकते बुखुक सं अजब नि बागै तो आशक न नरक जदि इंटरेस्ट संखांके बा एप्लाई खायमनो ताई नोंनि सिनजाक बरं नो शेयर खायदि जाते बरक बा एप्लाई खायमन तो दिन बागै आशक न बेलेखिन हामबाय खुलुमबाय ख्या।